Halo teman-teman, selamat datang di channel Ondel-Ondel JKT. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Halo guys, ketemu lagi di channel kakak guys. Kita mau cari ondel-ondel guys. Kita cari popit guys. Kita dapat apa nih? Kita mainnya di gudang nih guys nih. Barangkali ada apa di sini guys. Ayo guys. Ada ondel-ondel guys. Mantul guys. Ondel-ondelnya masih baru guys. Mantap guys. Kita taruh sini guys. Ada ondel-ondel baru guys. Ada popit guys. Wow, popit jumbo Mickey Mouse. Keren guys. Besar sekali guys. Lihat guys. Cari lagi guys. Ada apa lagi guys? Ada ondel-ondel lagi guys. Ondel-ondel mini. Mantul guys. Kita cari lagi guys. Ada apa lagi? Waduh, ada ondel-ondel lagi guys. Mantul guys. Kita kumpulkan guys. Kita cari lagi. Ada apa lagi? Ada popit guys. Popit Mickey Mouse. Kita cari lagi guys. Ada popit lagi. Popit macan guys. Mantul. Kita cari lagi guys. Apa lagi di sini guys? Ada school bus. Wah, masih baru guys. Di sekolah. Mantul guys. Ada ondel-ondel lagi guys. Wah, mantul ini. Kepalanya terbalik guys. Kita kumpulkan sini guys. Kita cari lagi guys. Ada apa lagi? Ada popit jumbo lagi. Waduh, besar sekali guys. Wah, mantul guys. Ada popit lagi guys. Wah, lihat. Banyak sekali popitnya guys. Guys tuh. Wah, mantap guys. Oke guys, terima kasih telah menonton video kakak guys. Besok kita cari lagi guys. Oke, dadah guys. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya ya. Bye.